Allah'uzdagi İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam turasında aytып öttüңüz. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam oşol Kabatullah'ını kurganda ve iz yerfa'u İbrahimul qavaida minel beyti ve İsmailu Rabbena taqabbal minna inneke entes semi'ul alim. Sadakallahul azim. Bu ayatta İbrahim aleyhisselam, Cana İbrahim balası İsmail aleyhisselam Kabatullah'ını kurganda alar payduvalın kurup jatıp Allah Taalaga dua kılışkan. Vatubu aleyna, bizning günahlarımızı geçirgen. Jana şul kılgan işlerimizni Kudayga özün kabul kılgın dep dua kılgan. Mundan alımдар özemden aytat. İnne evvela beytin udi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareke ve huden lil alemin. Yer betine adamlarga sığınuu üçün en birinci kurulgan üy bul Bekke şahrındagı Kaaba eken. Kalgan yer betine kurulgan bardık meçitler oşol Kabatullah'nın bir ülüşü katarı, bir filialı katarı ol eseptelinetken. Jana payduvalı meçitlerдің пайдубалы құрылып жатқанда сөзсіз түрде дуа қабыл болады екен. Бүгін иншалла мына пайдубалына қыш қою, таш қою аземі болып атса, иншалла Рамазан айы өзі асман есігі ашық тұрса, андан кейін мынандай жақсы іштердің арқасынан Аллах Таалам дуаларды қабыл қылған болса, анда бүгінгі дуаларымыз тоқтаусыз қабыл болады екен. Бүгін иншалла жақсы ниет қылалық, жақсы дуа қылалық. Мына шундай мешіттердің құрылысында біздің көздің қарагендей сақтауға біз милдетті болған Қырғызстан деген бейіштің берметіндей жеріміз бар. Қырғызстан деген мамлекетіміз бар. Өзімізге, бала чақамызға, мамлекетімізге шундай жақсы күндерде дуа қылсақ, иншалла дуаларымыз қабыл болады екен. Албетте, мұндай іштерге себепчі болған мына муфти Hazretimiz келгенден бері мына кечедағы балықчыда бір 8000 орынды мешітке қыш қою аземі, таш қою аземі болды. Жақсы іштер болып атады. Мына Таласқа Сәлім Қаздамлауыз келгенден бері не деген жақсы іштер болып атады. Албетте бір адамдар себепчі болып, шундай уйыштыруға, башқаға себепчі болады екен. Шундай бір жақсы іштер уйыштырылып кете береді екен. Аллах Таалам сізге дағы разы болсын. Шондой эле мына биздин Караколдон келип, Эрмат Жумаевич, сиз дагы Аллахым ишиңизге береке берсин. Ушундай бир жакшылыктардын үстүндө жакшылыктарга бир себепчи болуп аткан адамдардансыздар. Аллах Таалам ийгилик берсин. Андан кийин терең ыраазылыгыбызды мына Ринат мырзага казыятты салып бердиңиз. Эми мына мечитти куруп атасыз. Ошол өткөн тарыхтарда эки бай атаандашып, талашып кетиптир дейт, мактанып. Bir baydın 25 koyu var eken al vakta. Men baymın dese 150 koyu var adam. Kanday sen baysın? Men 150 koyu aydap jursam. Anan sen menden baymın deysin dep eko talaşıp ketet da. Anan sen 25 koyun bolsa, ben 150 koyun bolsa. Anda 25 koydun esi aytat eken. Jok, astыбызda aydap жүргөн koydu eseptebeyli, teri esepteyli. Kançosun soyup jedik, kançosun soyup elge verdik. Teri esepteşip görölü, senin uyunda kança terisi var, men uyumda kança terisi var. Oşol soyulgan, elge berilgen, özüzgө paydalangаны oşol meniki deptir. Astımda aydap жүрgөнü Kuday bilet. Karışkır jep ketebi, göçkü alıp ketebi, su alıp ketebi, jok bolup ketebi, ölüp kala ol Kudaydın işi. Al astыбызda aydap жүрgөн hani meniki emes. Men şu teri esepteyim degen eken. Andыкtan mına Rinat Mırzabızdagı kançalık жақсылык işlerdi kılıp atasiz. Uşul elge kılgan kızmatınız sizdiki Kudayım berse. Allah Talam köp bereke versin. Bugün meçit baştalып atkanda dualar kabul. Sizge dagı dua kılabız. Sizde adamlar köp bolsun. Kılgan işiniz töp gelsin inşallah. İşinizge iyilik kalayız. Barыңızдарga bugünkü bayram kutlu olsun. İnşallah asman eşikleri açılıp dursa, bugün yer betinde, uşul yerde Talas şahrında biz meçit kurulup atat dep suyunup dursak, bugün asmanda perişteler dağı kuvanıp atkan, suyunup atkan uçur. Şul gündörüzdü kutlu, mübarek, berekeli kılsın. Köngül burgandığınızlar için çoğun rahmat. Esselamu aleykum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Allah'ım razı olsun. Samidin Karaköy özge. Karaköydagi murun